Ona je vesela, vedra, razgovorljiva djevojčica koja je za dobro jutro pravi sklekove, za dobar dan vozi svoje prastaro biciklo i za dobro večer poigra nogometa. Sa nogicama kakve su bile i kakve su sada. Utopljena, pažena jer njene noge su uvijek hladne. Njena stopala su sada na pola koraka. U toj drugoj polovini treba pomoć dobrih ljudi. Ljudi koji neće od sebe dati milostinju, jer to ovoj porodici ne treba. Zemina je 8-godišnja djevojčica koja je potrebna pomoć na putu ozdravljenja. Njeni roditelji već 7 godina istrajavaju sami na ovom putu. Prodali su sve osim kuće za njene 3 operacije. I sada su se teško odlučili da pozovu humane ljude da im pomognu. Svi koji žele mogu biti dio onih koji će pomoći prikupiti 5.000 eura za Zeminu Bešić iz Bosanske Otoke za već zakazanu operaciju 4. po redu. U njihovom domu bila je Lejla Andrejaš. Pogledajmo priču. Ja sam svašta lijepo čula o tebi. Ideš u školu, imaš mnogo drugara, učiteljicu i pored svega što ti se dešava s tim nogicama, ti sve stižeš i dobar si učenik i imaš puno drugova. Pa, ko ti je najbolji drug u razredu? Kako se zove učiteljica? Ispričaj mi sve. Meni je najbolji drug... Ili drugarica. Drugarica. Kako se zove? Majda. Majda. Ona ide s tobom u razred. Ide. Jel se družite? Družimo, zajedno sjedimo u klupi. A de mi reci kako se zove učiteljica ili učitelj? Moja učiteljica se zove Hajra. I kakva je učiteljica Hajra? Fino. Jel ti pomaže? Pomaže. Ovako kad negdje nešto zapne, pa jel ti pomaže? Pomaže. Pomaže. Ja sam čula kad si ti bila u gipsu, da si ti na rukama hodala. Ti si meni neki vražićak veliki, jel da? Voliš li pjevati? Volim. Šta najviše voliš u stvari raditi? Pored škole. Šta voliš najviše raditi? U školi. Molim? U školi. Ne u školi, pored škole. Šta voliš? Voliš li pjevati? Kod kuće šta voliš raditi? Volim se vozati biciklom. To sam čula, da si stalno na biciklu. Voliš li pjevati? Volim. Koji ti je omiljeni pjevač? Šta voliš slušati? Pjesmica za djecu. Ali ima li neki pjevač da voliš slušati, da gledati ga na televiziji? Koju pjesmu voliš? Jel ima jedna o Safete Saju? Jel ima? To ti i babo pjevate? Aha. Ja ću to morat vidjeti kako to izgleda. De mi reci, je li bilo teško proći sve ove operacije? Nije. Kako nije? Je li bolilo? Nije. Mi su dali tabletu da zaspem i onda su me odrenuli u salu. I kad si se probudila? Vidjela sam u gipsu da sam. Vidjela da si u gipsu? Pa je li boli poslije? Ne. Ja sam čula da si ti izuzetno hrabra i ne bojiš se. Ne bojim. Ne bojim se ni slona. Ni slona se ne bojiš? Odlično. To je dobro kad se slona ne bojiš. Uskoro ideš na neku kontrolu. Da. Gdje ideš? U Ljubljanu. I šta će tamo raditi? Prevoditi mi samo nogice. Pred operaciju? Da. Imala si ti do sad, jel da, puno operacija? Vidjeli smo mi to. Jel da? Ali to ništa sad si rekla ne boli. Ne boli, imala sam samo 3 operacije. Aha. Ova mi je sad 4. 4. I nadaš li se da će sve proći kad prođe ova operacija? Da. Ok, držimo ti fige, znaš kako kažu? Držimo ti fige, onda se uskoro ja i ti vidimo. Može? Može. I još sam nešto, voliš se šminkati? Volim. I kako se šminkaš, kako to izgleda? Fino. Usta ili oči? Usta i oči. Super. Našminkat ćemo se ja i ti, a sad ti želim brz oporavak. Hvala. Hvala i tebi. Mumine, evo me u porodici vašoj, divnoj porodici. Vi ste otac male Zemine, imate još sina.
Samo za početak da nam kažete o kakvoj je dijagnozi riječ i s kakvim se problemima Zemina suočava. Pa ovako, moja kći Zemina, ona je od samog rođenja ima uređenu bolest pes equinovarus. No međutim, u Tuzli je dijagnosticirana spinalna mišićna atrofija tip 2. Po toj dijagnozi mi smo ponovo vršili kontrolni pregled u Ljubljani, gdje nije 100% utvrđeno, nego je kao navodno hipotrofija mišića. Moja kći Zemina, to je dijete živahno od prva dana. Čak je u gipsima kretala se na rukicama po kući, po podu i... Mubine, da vas pitam nešto. 4. operacija sa oporavkom, ležanjem u bolnici i svim ostalim nalazima izići će negdje oko 6.000 eura. Mi ovdje imamo tačno koliki je predračun, 4.000 još nešto, ali uz oporavak i boravak u bolnici s kontrolom izaći će 6.000 eura. Ja sam negdje pročitala, vi sve što ste imali ste rasprodali, jeste li? Još samo ovo gdje krov nad glavom imate, niste... Da. Ovako, mi smo sami, znači, liječili 7 godina svoju kćer Zeminu. Imali smo mini farmu Blaga po izlasku iz vojske, to sam ja sebi oformio i bavim se ujedno i mehanikom, da smo morali rasprodavati da bi njoj pomogli, jer ona je izvršila već 3 operacije, znači 2 u Sarajevu kod profesora Gavrana Kapetanovića i jednu je u Ljubljani, znači uradila tu zadnju operaciju koja je koštala oko 8.000 sa svim tim nalazima i tako to. A sad nam potrebno je oko 6.000 eura, znači da bi uradila lijevo stopalo, znači ona je uradila desno stopalo, pa ćemo vidjeti, doktori kažu da bi trebalo do 18 godina negdje to dok se ne učahuri, ne oformi ti zglobovi njeni, koje ćete možda i vidjeti kad sad to prikaže se tamo na kameri i tako to, jer u nje je to fiksirano, to nema zglobnosti nikakve, nego samo jednostavno to je kruto tako. Da. Žalosno je to što su vam prije otprilike 2 godine, nepune 2 godine, rekli da je vašoj kćerki ostalo još 3 mjeseca života. Otprilike. Prvo će biti vezana za kolice, nakon toga za krevet, da joj obezbjedite sve što je potrebno u životu, jer života neće biti. A mi smo živi svjedoci da su se oni negdje dobro zabrkali. I da ste vi svojom upornošću i time što ste sve učinili, sve što ste mogli rasprodali, sve riješili da bi vaša kćerka normalno funkcionisala. Ona redovno ide u školu, sa 6 mjeseci kazala mama, babo, nešto kasnije prohodala, ali to je ne ometa u njenom normalnom razvoju. Vi vjerujete i nadate se da će to u narednom periodu sve biti bolje. Pa mi se nadamo da će to uz Božju pomoć i doktore, da će to ići na bolje, jer da nismo se nadali tome ne bi ni žrtvovali se ovoliko, koliko smo ih, ti dobri ljudi koji su nama također isto pomogli, hvala im svima, jer za njeno zdravlje i njenu živahnost nema tih para na ovome svijetu koje ja ne bih dao kad bi imao sam da platim, recimo. Nije mi jednostavno što sad ovo ovako ide, ali Bože moj, tako je kako je. Niste vi htjeli da ovo ide na kameru, ovo je uradila vaša supruga, jer naišli ste pred jedan zid. Dalje ne može, jedino da izađete na ulicu. Pa jest, tako je, to je u mene supruga tako odradila. Nije joj bilo jednostavno to postaviti na zid interneta i tako to na Facebooku. No, međutim, ja sam se složio s tim kako je, tako je, pa vidit ćemo šta će biti. Ali ja se nadam u dobre ljude i dobri narod da će pomoći, tako da ona nesmetano i trči, i vozi i biciklo, i ide u školu i sve to kao te dječje aktivnosti koje jesu. Mumine, mi ćemo ispred radiotelevizije Unsko-Sanskog kantona i emisije Tragom sudbina učiniti sve da vam pomognemo. Emitujući ovu priču, ovo će biti idealna prilika i da pozovemo sve građane da uplate novčana sredstva na broj žiro računa ispisan na ekranu. Oni će to imati priliku vidjeti. Šta smo rekli, Zemina? Ni slona se ne bojimo. Ne. Ni slona. Šta bi poručila ti? Poručila bi da se zahvaljuješ svima što ti pomognu. Da se zahvaljujem svima što mi pomognu.
Hvala tebi što si tako draga i pametna i lijepa djevojčica. Su mi rekao da ti je jedina želja da Moja jedina želja da mi se isprave noge. I ispravit će se. Evo, riješit će se i to ako Bog da. Hvala vam Mumine, hvala vama gospođo, hvala Zemina. Evo cijenjeni gledalci, pozivam i vas, ovo je idealna prilika da pomognete Zemini. Ona je pobjedila onu jednu dijagnozu i 2013. godine. Svi u nas je uvjerila da nije tako i da nekad i nauka može pogriješiti. Drago mi je tako što se može desiti. I evo, ja sam sigurna da će Zemina uspjeti i da ćemo se onda mi podružiti kako smo se dogovorili poslije ove operacije, pa ćemo se našminkati. Može? Može. Hvala vam najljepša još jednom. Hvala i vama. Hvala i vama.